digendong enak rasanya, Enak dong. tak gendong Iya. kemana-mana, Aha. digendong enak rasanya, Aha. tak gendong kemana-mana, Oh iya. digendong enak rasanya. Iya. Aduh, Yaya. Yawo, Yaya, yawo. Priwis ya nyetir ku lagi bengek ta. Ya nak ndeh. Mantak ga aja ning legok bae ada dine bengek nang virus. Anak kenang tiba nyo kenang batuk. Aja tuku bae kok disentik pilu. Pelu. Ada tuku bae nok memater gamung jajan bae. Ya aja jajan bae sangkat tega mendingan duitnya ditabung. Manak melone jajan satan melone tukang bas nak. Ya pada bae nek ku kayak tukang bas, nyilok Melone jajan bae saban dina saban bengi. Melone tukang setring nak. Tukang setringkin balik ke garepan mampir. Aya dua duit. Halo. Setring. Wong Iku tukang. jembete telepon Wong Ah, tukang. ah. Halo sayang. Halo sayang. Sayang halo. Halo sayang. Kamu itu selingkuh ya? Tuh, nih, Sayang. nih. Kiri. Sayang. Durung Sayang. diangkat-angkat dasar Sayang. ora jejak wajerijine. Sayang, kirim dong AA sayang. Kirim apa? Senokan lagi kerja ning Hongkong ning gubat gabit ning Taiwan oleh sayang. Ane ora ada duit dikirimin dong sayang. Ya nanti tenang kalau sayang gajian dikirimin. Anya buat oai. Ede. Ai baik. Enak orang nok bakal oai. Ya onak bae Raini Rama. Dasar. Alukan mah dikumpuli duite gonang nyambung sikil. Bokat ko dikumpuli bokat kenang gon menglegok nok. Ayo kita mau nyanyi Siapa tahu di sini ada kasihan sama AA buat nyambung sikil. Bokat penok wong primun pada melas beli nok. Melas nganggo AA kok disentik pelu. Bokat oli ake sabarane kanggo sekakange pengen mampir ning legok ora nok baring liwat ya. Mampir bae arepan disuntik mampir. Ora suntik mati untung bae sekalian. Aja deh suntik ora nok. Oh supaya kakak bisa adeg. Lamun arep rumah tangga bebangarengan Bapak Silvi aja nganti awan bengi keluyuran aumat balik esuk aumat cangkeme mambu inungan aumat alesane diajak batur melekat anggo aomat majikan no ai bareng neng sitrai kedik aomat pegat bisa papai Silvi endok talake ulan rima pokatan uis kudune balen maning umat matur kesuwun angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin alah wong kene sing pada eman-eman sing garep nyawer mangga kangge aomat papai Silvi kanggo neng Citra majikan bos Taiwan ai
Bu pegat pisang sampeyan endok talake ulan rima bongkatan wis kudune mama arep bos kuburan balen mangani mama nana angger kaya sing dingin bos lelek paling emang tetep bae gawe nyiksaning batin alah asik asik kanggo kene sawer bapak matur kesuwun apa ya wong paling eman dewek matur kesuwun wong lo sarang yang paling eman siapa maning ayo siapa maning ai 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 kanggo Ahomat majikan nom Bapak Silpi Larati pengenesi suntik mati wasablon priwet keturunan kan ditinggal garing kok gak kelewan suntik mati baik ora tahan nyanggani penderitaan deleng wasablon selalu jajanan baik ada jajan baiwan coba kamarin lambuke lan ugalane ingat ning keturunan anak kewis pada lamun arep rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi kaluyuran Bapak Silpi ning Citra Pos Taiwan majikan alusane diajak batur melekahan Kita para bunga-bunga warna beras kesatuan. Ayo langsung siap-siap dan cuti lewat dari para penggawa. Ayo para penggawa bersama pasukannya siap maju ke tempur, siap maju dan perangan. Para penggawa warna muda maju.
siap gambar para penggabung ini. saban bengi mikire kekasih kang wis ninggal kari ning pikiran kaya gua kaya beli ning tekade kaya bagian mati waktu pengen sing lagi di gawe lara ning pujaan kang bengene setia pribasane dalang gede ning durang kaya kene wong jaman rasa kangenan duh kelingan pujaan wis lawan
perpisahan. Regen hadirin pada pendiri tercinta selepas pada ini dapat acara The Best of the Best di kesempatan sore yang berbeda kembali dari keluarga besar yang menjaganya. Warlan Muda masih menghadirkan, masih mempersembahkan kepada semua
ini. Jadi kami dari keluarga besar yang punya gaya warna muda beserta kru kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore yang pertama ini.